sa mede salmino mede yettoon ɓe ko tiri mede lamdo so ɗum jammini kam mede ɗi alhamdulillah rabbil alamin hande ɗe wonduɓe koɗɗo bayno bandirawo meɗen on kan nene biro seere ino wonde alhamdulillah rabbil alamin il est du côté de la psychiatrie mais aujourd'hui on se dit alhamdulillah rabbil alamin hay fani mo mourado mo ɓew ɗo andi de l'autre côté ɗo mamuno si seere e gayni fayda ɗammo en naade en faɗɗe fayda e gayni en gaynidamogo suudu nene ɗum joni ko fi ɗon andi ko wonne ko ɗon andi ɓe ko variation yadde ko toon a jam naato ko fewni wole ko tokkiti toon ɓayɗo ɓeydi balla maɓɓe tentinimariamatoɗo kono yewte wo komen gooto o duwa jokkude o defa dammani nokkugo village on yummina ko yimɓe o resa tiyo on ndaara ko serra o walla yimɓe ɓe ɓen ko mi hay yimɓe ɗino si ko ɗum sakkilma Allah hoyno ɓe waɗa salade te mi ɗum ɓuri ko heewi hay ko kulawaji ko amin ton kulawaji ko amin ton ɗum heewi toon tew en ɗum men faala Mariam Touré ni o jolanno haddi fi mariage ne hene ko sakkiti addordade a indimo ko faalaɗa joni hay ko jommane ɗaɓɓa kono takkone ɗo fanede woni ɓe wonki hankadi wona takko maɗanne ka joni noon o inni wo o daranima jomo jomba joni noon hara ko wowlangol ma fi yaltingol goro joni ko wondinɗa fi yaltingol goro joni ɗin komi yiko hay ɓe ɗina nelima alhamdulillah ɓayɓe ɗina nam joni areɓe yaltingol on jokkon hayso mbeɗo komi yinnana ko ɗaɓɓon jogon toon lekkolde o wawa sewrude servugol ne ok o pompa e sanction o yeeyi wonde ko wultuɗo heddi ko wandi hay mamu ko ɗon ton ngam min halfinano village maya reedo no tawi ɗum fotko no hettodira par ce que sa halfinama goɗɗum a ala ton tun a heeɓi probléme a sokama a halfina halade ko ɓe woliman ɓe halfini donc ɗum ɗon hay sa mataki a yahay ɗe balle mamu par ce que mariage ma watta bama sa mene men ani ɗon hande ko andingol ma feere ɗe eɓɓa toon nde par ce que on gonnuno faale ɗiɗa faala ɓe marmatude walle ka sonnajo ka joni noon mbawoni o préparé fi ɗum ɗon goro wata kadi yaltinde goro o ronka ardo innamamo faalama yaltino ko ɓaya inde déjà kada ɓe tori haɗa ko waɗa yimɓe alhamdoulillahi on va faire les premiers pour là on va essayer de faire le mariage mondial de koto enen e makko min aɗa keɓaɗe ko seeɗa jaɓi maynoten ka meɗen mamu préparé mariage ma o fof ko makko si allah jaɓi a faami anen e mene nene biro ɓawa joni no suudu non no woodi ko wono e dow baga allah subahana taala no piiji ɗi feɓɓe fof e jammo ɓe nani si allah jaɓi joni awaɗi ɗum noon nani ko ɗum addunomi e wowlan gonna balla e piiji ɗin ko no woniri quoi nani haray ɗo komi yewtima ko piiji ɗin ko ɓoyɗo ande ha joni en nanggay joni ko ɗum tan ha joni fe mene woni bandiraɓe joni noon min soodi valise o conti ɗin sodama piiji ɗi gonta nder koto fof ɗaɓɓama jogitama jiwo o heɓiki joni ko Mariama Touré no warde janggo o aranama gaa mayi en fof ko meɗen yahen maama yaltinen goroje ɓe gayne kadi en haaji o gayne min minen fi haaji o seeɗa jaɓi si miɗo ronte waɗi haaji on minen yaaka bande seeɗa jaɓi en faamodiɗi
C'était quoi la visite issue de la ZAPA. Vous pouvez passer, monsieur. Allah jarama na Allah feƴƴina hen haajoni jammo ƴere hewtidiri mamo ni jaware haajon feƴƴe jammo ɓe sala jabinani ala ɓeɗa yetta partenaire ɓe fof les nouvelles de notre nouveau marié inchallah ala ɓeɗe sammina ɓeɗe yetta ɓeɗe ɗinga assalamu aleykum ono ɓe guertore wonduno Oumar Bari du côté de donc alhamdulillah rabbil alamin merci à mon million de partenaires merci à tout un chacun merci à la présidente Mariam Touré pour son combat qui est notre aujourd'hui avec son nom. Merci beaucoup.